Ka Kyrmen Foundation ha kajinga kenduk lang ni second meet volunteers 2024 kala Pynkup burom ya kilai ngut ki volunteer ki batray na kabenta ka bha kamet jong ka em lang sa lang. Kini kilai ngut ki volunteer ki dei umay yohoy mi khairiem ubala senyang snam la South Hosien usamla Augustin Pawa ubala senyang snam khatlai sin kumju ka kong janta dekhar kawai na ki volunteer ka batray shitham ya ka kam. Ha ka jingya lenti ka basaw snam ban shakri ya ka imlang salang ka Kyrmen Foundation kala pentip bakalada penpelong khat pratali ki blood donation camp ha Kilai district ka East Jantia West Jantia kumjo ha East Khas Hills district bat penmi ru nyos patam unit ka snam nalor kata ka Kyrmen Foundation kala dap ru ban shajit kum kawai na Kilai tali ki sngewbha ban mi khmat ya ka jalla ha ka jingya lang jo ka National Voluntary World Blood Donation Day Kepala Penlong Hajipur, Rajasthan. Ya ka jingya kenduk lang jong ki volunteer la penlong ha Heaven Scoop sentuk siar ha ka jingdon lang umentri ka sorkar jela uma Kyrmen Shla u Deputy Chief Executive Member JHADC Malaski Rembai ka Secretary Kyrmen Foundation ka kong simi kong thiang na lor ki wei. Ha ka ni ka jingya kenduk lang ka Kyrmen Foundation kelapan benaru ya ka kong Cornelia dekhar kum ka President Pathamai jong ka Kyrmen Foundation. Em gunu ka solution lem problem. Tem em kami yi ka solution lem yi ki problem. The bon sen I kam ki bro ki jule I perchangi ujungai na ka problem. Ngau OIP kita ki Bill Gates Ambani lene unu le exist o lem em ki problem wa u solve ki. In ongi kaum tata ratan tata uchna gariu. Ladi em problem you like jadi ki thet gari. Teman pemi wa gari lem em kami ga. Handai o realize o to em problem ki pajba inchna da gari dai gari I thet gari solve ka problem yo I em kam do lai katu kabi lai long ba ki gari. Teju Kyrmen Foundation I em kam exist ko. Mem kami lem em problem hai tu por mi ka covid ki jing e go khro ba wat kilat kiluti em ki prolog ki ba chem jingmut ki chem phang ki ba saw tho yogi ki jing e yong pai ba mem phet ki na ki jing e henry wat ki ye ka solution yong ka tu ki jing e ha ki jing im yong I woro iman I gamte hadu huyung sem ki yong pi man go gamte bon ki jing e mat pi yung sem pi wat pi ye ka solution wa kam no solve ki yung sem Niti daw mandadip yu solve ka yi ka result yung kate. Punhun yi minsan. Kamtam mandi yi yu solve yung ka problem. Ne yu waro hi kamtam ki member yung Kyrmen Foundation ki volunteers pumut pumat maha yusuk bahai dur kemari yung pi. Ni bahai le. Wapi siyang proud pi yala di wato I de em ki kam wabha wad contribute yi ka society. De em ki kam wad dip solve yi te ki jing e ha yung ka society ki yung I. Niti daw I em hok ila siyang sarong where we have done something. We contribute to the society. Ile ye ki kam. Handre yakani em go ar banta. Em sa go wi go ongi kete to attitude ko yong I. Human positive attitude le negative attitude. Kajing long jing man yong I. Ngau oi pi mentu le daga Kyrmen Foundation. Isnam go yanga. Ong chim yemi. Mudia kete ke snam nga pano em kam ba hospital. Ka ba yu kan depa person ki jing duai ki wa sakhiat to longba po hospital. Tela dengan mentu pan ke cirap niki ongi cim gini kesnam yeme mut em kata ke burom entok de cing I de bosniaw chuang ba to ke duty yo penyu ha to I de le I ngau oi pi chim mo ye ke tu kesnam tangwa mem saw kumeno wa ong tom ban se banu yap kete to ke cing sniaw ke attitude yong I go penyu khmat yong I wa ladi I ke attitude wa I ye ke lok man go man positive ngau oi pi ketu dam peman go pencengai bat mem saw suki nong pediang le ya gitu. Hari le diman go man positively. One pan gibru R unit. Ong pi imiu e R unit. Sngewbha perlok chim gini gi unit. Kat wi ye walai. Dang ye wat nakibi tuan gi kamong ki kenja jing ye rap ki bo pero per. Hagate ke burom ke kenten burom o pi kulam pi. Man positively ke jinglong jiman ge yong pi. Ke bo pengkring ki bi tuan approach pi. Tentu desnya bi ki stories ki reklam nilai yang ki donors ki yang I. Waki bru phone ki kelen sodong yang ki thau ki yang I. Kamta ma po Meghalaya ban ki wan ki thau la. Phone ki pan yarap ki kesnam ki yi daw. Wato attitude ki yang ki. Ki jinglong jiman yang ki. Waki man ki ku kloy.
uigi ke jing rap re halori te ko sang sup chu chu mem expect ju ongi ke yi wale bi ki vi ke kam go bha ham expect in returns daw yo bi ngau oi pin na chi unit u e bi ya ke te jingkmen ya ke ta ki lok ko hope e bi ki daw poi ko por yo ke la bi lam to directly indirectly ye man ha ki kon ki nat ki ong bi lam to da ka snam yo bi ke jingkar khula daw yo bi da ki pisa leni da pom lottery bi yo gri bi kam ki te ki jingkar khu yo bi indirectly mark my words believe me ke te ju jia ga ho ji im yong i ke ten jan moro ile mat hi ni te daw ko sa sup han ne ga news nyau wa ki volunteers ki yong i the crack ki kam obha but e wo gni ki jing crack ga yong pi claim the expect ya unu claim the expect wa u yo kala bi na ki lok and let it comes when you required it when you need it man de em kam hi dawan hi go claim pe ya ke tem boy hi klam ten ne ga sngi nga sa da bo de jingkmen wo ong wo yo em lang churu Kyrmen Foundation ha gni program ga yong pi khuble ji bon but a big congratulations kam de khana bi sotli gi snam dai lai luti mans ket gi jing lai luti kwa jngai bha le sos nem ka kjat nga oi pitip le chinu poi kate ka sos nem mans ket ka le kwa e jing Kyrmen chu chu ye chi bon dli gi jing im ki ba de yo bat kam jo le ha gi jing lai luti ki ba dang yo chu chu ki jing rap ne por chi gi por yo le se emi nu ni banta na ka le yonga kam no mi khmat yong ga ni ga thai yong i kham tam po yong ka state hi ro ko wi woman kam winner no mi khmat yo le se emi kanja contribute na ga le yonga please let me know you glory kre lang chiru bo phi ko sang su u khanai bi chisen the prochang im man kam yete yoi kam ong bi tin ma ki bru u e ya kasnam ni de de prochang au bi semi wo pun sniao cho chief minister bar kam ju le cha u speaker wo dau pani ya ka slot wo upani hinuni por wa ki priangi yo chimi ya kasnam yong ki nomi khmat yo pa hete wa ki nomi khmat kanus ket man ki nomi khmat ki wo close ket mo everything to public te ye kete unto wo challenge ki ndei kwa yu pa wa hadu kanu close ki pli te ngai scheme daw poi ko por kam kete wo man go example na leng yo economic khmat le wo yu e ke ching rap ni banta contribute chau pa ba hey banta ba per kham tam ye kasnam